Isang mula na mo cuma na matagni ko ni rongo ni bibo na matagni ke misa po. Dia na isang mula na sero ko ni sana. Cuma kira na mo cuma. Tu na sile. Isang mula, oyo Mr. Ben. Kela po. Na magkikira ni bibo mataka mo ni kira mo rombo ka may naono kina diwa na Bula FM. Apa tu na sile? Ni sambulo binaka se kwengo na waleleka ni nonde tukutuku saba ambauti me saba danga uni mataka na norto mbose na Public Accounts Committee warita ko biman persad nirto senga idingoma na tukutuku ni mbose ngo ena kabinikua tukuno persad ni nuitaka ni nakadibaka na dana meililu ni committee ngo e bola to mando persad ki bwana sipika ni mbose lawa Dr. Chigulubin ni kuwa katuku nirto bana taki ko etiko na matintu ena sona bakatutu kasyanga ni ko imbale e bori takatala persad mekadibo ento na mbose tutolo bori takana matabilo elevo suba ni syang ndonu na nona badingu ena bereli ni rondolibitu o lota rokubunisei na ililu to manda ni Fiji National Provident Fund ndonu mesoli be rokubunisei e bitso kalima na $1 ena bukun nona bakatani engai solibi ko endo na ngauna me bakatutu ani kina matambose merongo na nona bakatutu ya rawa ngai sianga ni ndo patana matambose karongo na bakatutu ngo kabuna kina na nona basukai tukuno turani lewa dipti amartunga ni nona bakadingui orokunisei na FNPF e asianga ni ndonu tukuno matebelewai ni $2 na isau ni belewai ena bitu tikuna nanda benua ni mataka na komanda ni Mativalu o Brigadier General Moses Etiwetunga tonga mena laki tomana na Prime Minister nanda benua o borenge mbani marama ena non raw laki sikovira na non sotia ki Golden Heights kenaki ni na sikobo tuitonga na United Nations Interim Force se UNIFIL mai lepanoni kana bagayado bebusaki ena non rabe mbiya kitale na non sotia mai Golden Heights merangole ki lepanoni warita kana ngusini bosa ni Mativalu o Lieutenant Colonel Sitibeni Giliho nirtu wandi taka na ngole kile panoni na ilaw kartu ngole to manda kikia e waitabi to manda ena UNIFIL na matinto biti mai na tiniga diwo abitsul ko alu kina rondo 5 ka rato mai kadi nidangi kina e tolus lima na nonto sotia kina gito e bola suena batutu kedin lenu benua na nonda tim ni rawile abitu ena non rato anganga ena Gold Coast Sevens ena kena baru tagi binaka na itu bakin yang rato barita kana i bersesi ni torda kisara na itu bakin yang rato na doro ena bagabara ni Dubai kena South Africa Sevens tukono ben rain na ndon bitabuli ni tim ni biti ni renrenga etoka sai kwa ena non rato maru rato binaka na dorbo ena boni sot kataraba ena rawangani kilai na bekango ena non to ibara unigito na dorbo ena sot rua mai da bekeri na baleka ni non de tutuku ni wading vinaka Imbula bina na turanga na marama na dorbo ginongone lewa imbula bina rangone karuita kini marata iti ronda bibingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni bian oya upio ratuanga na mni daw ni bengravi na makia mo daw no kita tiri karua moniti kina barumbuka ene wasini ngono baruta ki kilo monikoro iluto na karomo